Dobro večer. Izuzetno mi je zadovoljstvo da večeras u gostima imam dvojicu selektora crnogorskih reprezentacija koje će nastupiti na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Dragan Adžić, selektor rukometašica, dobrodošli. Bolje se što. I Vladimir Gojković, selektor naših vaterpolista. Dobrodošli i vi. Šablon je neki, prosto ga je nemoguće preskočiti, ne bi bilo logike da se tako ne krene, da vas pitam kako napreduju pripreme. Prije toga, zamalo da zaborim, da vam zahvalim na izuzetnoj korektnosti. Dakle, Dragan Adžić je iz Kolašina, gdje su reprezentativke na pripremama, došao u Podgoricu da bi bio gost u živoj istini. Vlado Gojković je vrijeme između dva treninga umjesto za odmor iskoristio također za gostovanje u ovoj emisiji. I još jednom veliko hvala. I sad da se vratimo na pitanje. Kako idu pripreme? Ide li sve po planu? Ide, Bogu hvala, sve po planu. Djevojke su odlično odradile svoj dio koji su dobile individualno. Imam odlične uslove za rad u Kolašinu i djevojke stvarno odrađuju onako kako je za očekivati pred olimpijadu. Trpe se neke stvari koje moraju da trpe da bi uspjele i da neke svoje povredice izdrže, da ih ne pogoršamo, a da taj fizički dio podižemo na visok nivo i da, naravno, s obzirom da smo mi reprezentacija koja je dugo zajedno i da polako sklapamo te kockice za... Da, one znaju šta ih čeka, ali znaju da se isplati, jer su one donijele tu prvu medalju iz Londona. To je velika stvar. To je satisfakcija nad satisfakcijom. Jeste i pomaže sigurno u tome da više vjeruju u to što rade i znaju na kraju, ako Bog da će to da se na pravi način vrati. Iako mi, na primjer, za razliku od drugih reprezentacija imamo manji broj zajedničkih trenažnih dana značajno, ali tako smo radili od drugih reprezentacija u ženskom rukometu, ali naš način rada je takav i ja vjerujem u taj dio koji su odradile same i vjerujem da gdje će biti dovoljan broj dana. U Londonu isto to tako bilo pred London i prosto one zaslužuju i trebaju to vrijeme i za sebe i vrate se svježije i već ovo kako rade ovih 4-5 dana je stvarno za divljenje i vjerujem da će biti sve kako treba. Super, Vlado, kako ide kod vas? Ne sumnjam da i kod vas motiv sigurno ne nedostaje, jer je vaterpolistima 2 puta nedostajalo, evo ovoliko, da donese olimpijsku medalju, a ja vjerujem ono treća sreća. Vjerujem prije svega u njihov kvalitet i odnos i rad, ali ima možda nešto, neka vrsta kosmičke pravde u koju treba vjerovati. Pa za sada stvarno funkcioniše sve kako treba. Prije 7-8 dana, 10 smo se kompletirali i sad kažem imamo sve igrače na okupu. Sa nekima smo krenuli već ima mjesec i nešto dana da radimo koje smo imali na raspolaganju. Motiva ne nedostaje, svi su fokusirani i spremni su se žrtvuju možda i više nego da je neko evropsko ili svjetsko prvenstvo, jer znamo svi što znači olimpijske igre i s te strane za sada sam zadovoljan stvarno. Malo prije Dragan pomenuo specifičan način rada. Ono što prvo nama, laicima ili polulaicima, da tako nazovem nas koji strašno volimo sport i volimo da gledamo i navijamo, dakle, pada u oči je to da vaterpolisti tokom pripreme imaju jako puno utakmica, za razliku od rukometašica koje tek negdje pred kraj imaju neki kontrolni meč. Pa jesu, to je praksa u vaterpolu. Mi imamo 2 turnira, jedan smo imali u Herceg-Novom, imat ćemo još jedan u Srbiji ove sedmice, također imamo i zajednički sparing. U Boru, da, zajednički sparing sa reprezentacijom Grčke gdje ćemo odigrati jednu zvaničnu utakmicu i sad poslije tog jednog, da kažem, teškog bazičnog dijela koji smo odradili u Sloveniji nam to dobro dođe da uđemo u taj neki takmičarski ritam. Dosta je drugčije u bazenu nego na suvom i igrači poslije tog velikog broja plivanja teretana, kažem, te baze, dosta im treba da se ubrzaju, da uvate osjećaj za igru i tome služe te utakmice i da bi dobili neku sliku gdje smo i na osnovu te analize ispravili ono što nije dobro. Da bi ljudi koji nas gledaju imali pravu sliku, samo da kažemo da zbog vaših obaveza ovaj intervju snimamo u ponedjeljak dan prije tog humanitarnog meča u Nikšiću protiv Grčke i nakon toga se ide na taj turnir u Boru, pa da ne bude, oni već znaju rezultate, a mi pričamo o tome u futuru. Kako je kod vas, Dragane? Dakle, nećete mijenjati ništa ni ove godine
Pa mi zbog promjene pravila koje nastupili su od 1. jula, koje onako značajno mogu da utiču na igru, mi ćemo odraditi par utakmica i to protiv ekipa koje pretpostavljam da će to malo više koristiti. To je turnir u Holandiji sa Rusijom, Švedskom i Holandijom. Svakako nam treba pred sam turnir, s obzirom da je olimpijada ipak par utakmica pred London nismo igrali uopšte, ali tada smo bili baš u kontinuitetu zajedno i dosta odigrali utakmica u toj godini, tako da nam to nije bila potreba. Sada nam je ovo bilo neophodno i odličan jedan turnir, tako da će nam to značiti posle ove baze također će biti. Značilo bi ljudima koji nas gledaju da se podsjetimo koje su to ključne promjene pravila, ključne zato što mogu najviše uticati na igru? Pa najviše može uticati ova promjena da više marker se ne koristi za promjenu golmana, da svaki igrač može da zamijeni golmana i da to stvara sad jednu mogućnost više trenerima i kod situacije kad igrač manje na terenu i kod situacije 6-6, tako da praktično može neka ekipa da bez nekog velikog rizika čitavu utakmicu napada 7-6, na primjer. I to može da utiče, da li će, što se tiče reprezentacije ili ljudi koji vode reprezentacije s kojima sam ja razgovarao, neće dominantno koristiti oni, ali je moguće neke reprezentacije da budu okrenute potpuno tome, da su već duže u tome i da to pripremaju se znajući da će ova pravila početi od 1. jula, tako da se mi na sve to moramo pripremiti i o svemu tome dobiti jednu pravu informaciju pred početak takmičenja. Da li je nešto rađeno na, kako bih rekao, većoj egzaktnosti dosuđivanja pasivne igre? To mi je uvijek onako smetalo strašno što, ajde slobodno sudijsko uvjerenje, ali ovo je baš bilo odokativno. I još uvijek će biti sudijsko uvjerenje, ali sad je to nešto kao kad se digne ruka bi trebalo u 6 dodavanja i znači nakon toga mogu... A kad će dići to i dalje oni odlučuju? Da li će da to ispoštuju sudije ili neće, ali vjerujem i njima bi bilo u suštini lakše da to ide u tom pravcu i da oni to izbroje i da sude i da tako i ekipe znaju da se tome prilagode. To je nešto što tek treba. Nažalost, nije se igrala velika takmičenja u svjetskoj konkurenciji, se nisu igrala po ovim pravilima, tako da vjerojatno treba i vrijeme neke adaptacije. A ne znam koliko je pametno uoči olimpijade mijenjati tako krupno pravilo. Po meni je to trebalo 1.9. biti, pa onda polako da u novom ciklusu se svim prilagođavamo, ali šta je tu je sad se svi onako borimo da se prilagodimo tome i da to ne odrazi se na neki rezultat na kraju, tako da vjerujem da neće. Da, meni se čini da je ovo mila majka u odnosu na pravila kojima, ja bih rekao, prijete čelni ljudi u vaterpolu, jer to ako uvedu što su planirali, više puta smo govorili o tome, ali nije na odmet i sad pitanje je da li će to biti isti sport. Pa nije definitivno isti sport, ali imat ćemo priliku da se uvjerimo 26. augusta i svjetsko prvenstvo u Podgorici za igrače do 20 godina, za igrače do 18 godina baš po tim novim pravilima i to je 5-5, to je Dragan Biz i da kažem vaterpolo i rukomet su slični, to kad bi jedno igrača izbacili to mijenja fizionomiju napada, potpuno ostavlja se mnogo više prostora, mnogo je teže zatvoriti neke nedostatke. Loptu smanjuju teren i ja iskreno nisam pristalica toga, nadam se neće da živi, ali ako zaživi morat ćemo se prilagođavati. Ali uvijek postoji institut štrajka, bojkota i tako dalje. Ne, ali ponekad zaista imam utisak da neki ljudi tamo, ne znam koliko su zaista proveli vremena u bazenu, stave prst i ajde po čemu bi mogla istorija ovog sporta da zapamti naše predsjednikovanje. Da probamo, kaže. I onda neka nam je Bog u pomoć. Njima je to da više golova bude, da je to tako u tom pravcu, marketinški više nego što je to, sigurno nije poznavanje igre, apsolutno kod tih ljudi koji to donose. Nema većeg, boljeg marketinga, nema jače atrakcije za publiku od vrhunskih igrača. I ovdje je jedna potpuno različita situacija. Dakle, poslije 4 godine pauze u našu žensku rukometnu reprezentaciju vraća se Bojana Popović, a posle toliko vremena, nakon prvenstva Evrope u Beogradu, vaterpolo reprezentaciju napustio Nikola Janović. Evo, džentlmenski je da krenemo, ja znam da se Vlado neće ljutiti, da prvo čujemo kako se uklapa Bojana, kako podnosi napore, koliko je zaista ozbiljna priča o mogućnosti da ona nastupi u Rimu. Priča je maksimalno ozbiljna. Mi smo imali tu neku mogućnost do prije neki dan da je ili prebacimo u stručni štab ili među igračice,
tako da definitivno je ona dio reprezentacije, ako Bog da zdravlja, samo i što nam je želja za sve ove koje treniraju. Ona definitivno je bila sa nama i bila bi dio toga i na klupi, ovako će samo biti još veći uticaj, a znamo da je stvarno jedan neprevaziđen lider i jedna osoba koja širi tu neku pozitivnu energiju i daje sigurnost svima i meni na klupi, koje sam ja stari 10 godina od nje, i igračicama, tako da nekih je 2 mjeseca, možda sad baš ovih dana kako je počela intenzivno da trenira i vjerujem da može da nam pomogne, naravno. Smijemo li da dajemo neku ocjenu na skali od 1 do 10 spremnosti, ne kvaliteta, naravno to nikad ne bih ni pitao, nego u kojoj fazi? Pa mi imamo još mjesec dana, praktično, mislim, nemamo mjesec do prve utakmice, ali do ključnih utakmica i do neke naše forme takmičarske je nekih mjesec dana, tako da je to jedno pravo vrijeme da ona može sebi u tom takmičarskom smislu rukometno da dovede na nivo koji svi želimo i ide u tom pravcu. Ona sad odrađuje sve sa djevojkama i te rukometni treninzi prvi zajednički nam daju za pravo da možemo računati na nju sigurno u početnoj fazi, po 10-15 minuta, onda se zavisi kako se bude osjećala, jer je bila ona dominantna sa nama. Ali se sigurno svi uz nju bolje osjećaju. To je jako nama bitno, posebno što mi ćemo ponovo imati problema. Sigurno Marija Jovanović radi svaki dan 2 treninga kako bi nekako preskočila tu barijeru da dođe na teren prije 6. mjeseca od operacije prednjih ukrštilišta. Ja i to sam planirao detaljnije o zdravstvenom. Tako da je to, nama je ona praktično neophodna. Mi imamo tu bazu igrača koji mogu da igraju olimpijsku igru tu. Nećemo sigurno neku kvalitetnog igračicu ostaviti Crnu Goru, a da će Bojana zauzeti njeno mjesto, nego je apsolutno to neki fond od 15 igrača. Naravno, ne bi ni bilo u toj. A ima tu jednu posebnu, ona je nas nosila na olimpijskim igrama 2012. Mislim, ona je živjela za to i ona je nosila sve nas i davala tu neku energiju. Ona je tada to pomenula da bi mi jedino možda mogla na olimpijadu, da je olimpijada. I to je ovo je fenomen. Ja sam pokušao da se sjetim nekog sportiste koji je posle takve pauze, tako duge pauze se vratio. I ne mogu da se sjetim, ali ne mogu da se sjetim nikoga ko je takav, makar u ženskom sportu, takva ikona kao što je Bojana. Tako da negdje ako može, onda njoj i pripada da to proba. Ja sam toga mišljenja stvarno. Ako ko može, može ona i vjerujem da će to biti na kraju pozitivno za sve nas, da će nam pomoći svima da budemo bolji i svojim prisustvom na terenu i generalno sa svojom energijom i da će to i na terenu bude da će biti svi zadovoljni tim što vide Bojanu posle 4 godine. Vlado, jeste svi već onako navikli psihološki da nema Nikole i da se sad igra bez njega i sprema bez njega za olimpijadu? Pa mislim, odigrali smo mi završnicu svjetske lige, te posljednje utakmice bez njega i to je već malta ne bila jasna slika poslije evropskog prvenstva. Da kažemo da je bila nekih mjesec dana možda premišljena da će se on možda predomisliti, pa smo očekivali možda da se desi to, da se vrati, ali sigurno igrač koji je dugo godina tu od 1999. što sa Srbijom, Crnom Gorom, što sa Crnom Gorom koji je imao posljednje takmičenje evropskog prvenstva, vjerojatno njegovo najbolje skapisane reprezentacije, tako da imao veliki učinak i dosta će se to osjećati na našoj fizionomiji igre, na toj nekoj poziciji što je on pokrivao, ne samo svoju poziciju, nego neke naše nedostatke, tako da u svo vrijeme ovih priprema pokušavamo i to da zatvorimo i da pokrijemo dio toga što je on radio, a pogotovo što je ovo što sam rekao u Beogradu imao nevjerojatan učinak. Šta je sad tu model? U stvari, onako iz iskustva znamo da postoje 2 modela. Jedan je da, teško je da kažeš da nađeš novog lidera. Lider se ipak sam nametne. Ili da se negdje ta uloga, ta funkcija, ta energija koju je jedan igrač nosio u kolektivu, onako raspodijeli i da je svi preuzmu na sebe. Imali smo, i volio bih da, eto tako malo popričamo pred krajem ovog prvog dijela o tome, u stvari manifestaciju tih modela u finalu prvenstva Evrope u fudbalu. Iz ovog ugla sad sinoć, iz momenta kad budemo na TV-u prošle nedelje. Dakle, 10 godina je Cristiano Ronaldo apsolutni neprikosnoveni lider portugalske reprezentacije. Strast, energija, ljubav s kojom taj čovjek igra fudbal i za svoj klub i za reprezentaciju je, ali fascinantna. Što se mene tiče, za svako poštovanje. Povrijedio su u 25. minutu i Portugalci nisu pali. Ekipa se skupila, svi su dali sve od sebe i uzeli su titul. Volio bi da negdje
to se vama dešava onako ispred vas. Vi i utičete i modelirate te stvari. I volio bih da onako od vas čujem komentar tih situacija. Pričamo o jednom od najboljih sportista svijeta, ili možda najboljih fudbalera u istoriji koji i nije mlad, on ima 31 godinu i odigrao ove godine, svi znamo koliko utakmica za Real Madrid za reprezentaciju, da od početka evropskog prvenstva igra povrijeđen i kao što ste prije rekli koliko želju pokazuje kad izlaze od slačionice pa tokom cijelog meča koji je presjedio sinoć na klupi, da je maltene on sam vukao taj Portugal. Vjerovatno ne bi mi pričali o Portugalu da nije njega, ali svi su stručnjaci se složili da ovaj Portugal bio vjerojatno lošiji nego i jedan prethodni na svim takmičenjima. Trener koji ih je dobro složio, ali svakako Cristiano je bio ta energija koja vuče posljednjih godina Real i da on maltene u 31. godini nevjerojatno napreduje i kažu ti koji prate fudbal da toliko radi na sebi individualno dan danas da želi svaki dan da bude sve bolji. To je neki primjer prije svega ovim našim mladim igračima da vide kako neko treba da se ponaša i koliko živi za rezultat i koliko je njemu stalo do tog trofeja, ne do tog trofeja, nego da svaki... A pritom nema šta u životu nije osvojio osim te titule, da ne govorimo o novcu i tako dalje. I ne samo to u utakmici finalno, nego svaku utakmicu u grupi na onaj način na koji on pristupio. Znamo da je pred finala Lige šampiona koji je osvojio s Realom bio povrijeđen i da je bilo upitno da li će igrati, tako da je to jedan primjer nama kako treba da se ponaša sportista i da i u tim, da kažem, kasnijih godina može izuzetno se nadograđuje. I ti lideri su uvijek bitni u ekipi i za naše pitanje, ja mislim što se mene tiče, odnosno vaterpolo reprezentacije, to što ste pitali, mislim da imamo ljudi koji mogu da ponesu tu ulogu, možda i na taj način da se raspodijeli na veći broj ljudi, jer mi imamo igrače koji su neki bili već, ovo će 4. olimpijada biti, veliki broj njih kojima će biti 3. olimpijske igre, veliki broj evropskih. Imate igrače koji su zvanično bili najbolji na svijetu. Leke Ivović, Mlađan, tako ako se ne varam. Veliki broj, kažem, evropskih svjetskih takmičenja, tako da ja se nadam da ćemo taj dio nadoknaditi. S te strane s toliko iskustva postoji problem, možda smo malo stariji od ostalih, olimpijski turnir je zahtjevan i zbog toga su te pripreme tako zahtjevne, ali treba sve iskalkulisati. Ono što je sigurno da ćemo nađemo način da nadoknadimo neki taj njegov učinak koji je bio veliki i da to odsustvo učinimo što manje. Kako vi gledate, Dragane, na Pa mi smo ove fenomene? Ne zbog povrede, ali kad je nakon olimpijskih igara Bojana prestala da igra. Mi smo najbolje izdanje imali par mjeseci posle toga na evropskom prvenstvu. Tako da to se odrazi i može. Ja vjerujem, apsolutno vjerujem u vaterpolo reprezentaciju našu i vjerujem da će baš to da se osjeti i da će se prenijeti ta energija ili to neku potrebu da budu vođe na više igrača i da će se i oni još bolje osjećati sa ovim sad prostorom koji se otvara. To može tako da, daj Bože, da se desi i u vaterpolu, a kod nas se tada, eto, to mi je ostalo ovako kao... I mislim da može, naravno, način je... Mislim, lider se rađa, bukvalno i teško ga je, sada želim ja da bude neka igračica lidera, da ona nema to u sebi, to prosto osjećaju djevojke. Prije što ste vi tad ostali bez još jedne harizmatične igračice, Maje Savić, koja je također godinama bila simbol crnogorskog rukometa. Jeste i kapiten naša reprezentacije, apsolutno u tom momentu. Tako da je to se po meni u nekom pravom kolektivu, a sigurno je Portugal u fudbalu, bez obzira na taj nedostatak možda kvaliteta, pravi i po pitanju vojstva sa klupe i po pitanju nekog karaktera i tima tih igrača nisu pali, nego su samo znali da moraju dati više i najčešće to kod pravih igrača se desi u momentu kad neki bitan igrač nije sa njima. Tako da ja vjerujem da će to biti... Mada se meni čini isto da su pitanje s koliko osnova naši fudbalski stručnjaci dosta pežorativno govorili o kvalitetu ostalih fudbalera Portugala. Mislim da ne možete postati prvak Evrope slučajno. Sigurno, to nema... I evo, odigrali su i bez Ronalda i izdržali su pa su mogli pobijediti. Naravno. I pobijedili su na kraju, da. Ima tamo što mnogo više nego što, ali da ne izigram ja stručnjaka nije pristano. Naravno. Kvalitetni igrača su se prilagodili dobro i veliki broj igrača su promijenili. Taj njihov trener je napravio nevjerojatnu stvar. Maltene sa 20 igrača igrao evropsko prvenstvo i samo su Ronaldo i još dvojica počeli svaku utakmicu, što nije neka, da kažem, tipično za velika takmičenja. Imate mnogo veći oslonac na veći broj igrača, pogotovo u fudbalu. Što recimo Španci nisu radili, imali su neuporedivo veću bazu.
veću bazu, ali Del Bosque je imao neki svoj sistem koji se pokazao loš. Prije se pokazivao dobar, sad loš. Nema pravila. Nema pravila. Ovo mi je zanimljivo, malo pomenuli smo. Negdje imam utisak kad pričamo o ženskoj reprezentaciji. Dosta ljudi kao da kaže, pa to je ekipa koja bez nekih promjena igra zajedno maltene od kad je reprezentacija Crne Gore nezavisna je postala. A kad pogledate samo promjene u odnosu na London, to ne samo da je Bojana napravila 4 godine pauze, da je otišla Maja Savić, nego Ana Đokić, pa Vojčićka, pa i druga golman, Milenković, pa Ana Radović. Dakle, pola reprezentacije te IHH otkad nema. Mislim, ostaje taj grote koje, i one su sigurno, mi smo tada imali najmlađu reprezentaciju posle Velike Britanije u Londonu i sad ćemo biti među mlađima, iako se vraća Bojana, ali sigurno 4 godine je veliko i sve te mlade igračice koje, ili ja kome je bila prva olimpijada, nismo mogli biti, možda imali pravu sliku u olimpijskim igrama, ove iskusnije kojima su je čekale godinama su nam puno pomogla, a sad sa 4 godine velikih takmičenja, ogromnog broja utakmica odigranih, one stvarno djeluju još zrelije i ostaje taj, ja vjerujem da ćemo mi u 10-11 igračica imati istih, ako bude dobar zdravstveni bilten, tako bi moglo da se desi. Među tih 15, tako da ipak ćemo imati na nivou nekih, kao što Brazil će imati 11 već objavljen spisak istih igračica iz Londona. Znači, kontinuitet taj i iskustvo na velikom, posebno olimpijade, čini mi se da je te najiskusnije reprezentacije i osvajaju. Jer postoji kod tih igrača ipak najveća želja, jer 4 godine je veliko i za većinu njih je to posljednja olimpijada i onda se to ipak na nekom takmičenju koje je dosta stresno, jer od 29 utakmice, ne znam, 22 su na profesionalnoj olimpijadi, među 2-3 gola završena. Mi smo imali sve utakmice na 1 gol, sve, tako da bukvalno je to tada ipak to iskustvo i to neko duže bitisanje zajedničko može da se odrazi i vjerujem da će kod nas biti to pozitivno. Da, ali tu meni se čini dolazimo na onaj moment da tu prelomi ko više želi i hajde da završimo time. Vlado je dosta rekao, ali možda još jednom da to podcrtamo. Sjetio sam se sad videa i fotografija koje sam danas pogledao na portalima, zagrljaje Cristiano Ronalda i Alexa Fergusona. I sjetio sam se Fergusonove filozofije. Kaže, kad dovodim igrača za Manchester, vidim ja, naravno, kakve su njegove fizikalije, vidim ja njegovu tehniku, ali ključni moment je koliko mogu da procijenim njegovu želju da napreduje. Zato on sa 18 godina Cristiano doveo iz Sportinga i svake godine dokazivao da je spreman da uradi sve samo da bi pobjedio. Koliko vi kao čovjek koji uz A selekciju, već nekoliko godina od kad je završio igračku karijeru, onako sprema zaista jednu veliku grupu mladih, sjajnih, talentovanih igrača u Jadranu, imate mogućnost da i po tom kriteriju selektirate ljude? Teško je nam objektivno po tom kriterijumu da selektiramo. Možemo da počnemo kad radimo sa njima tako mladim, da im dajemo te primjere i da ih učimo toj nekoj sportskoj kulturi, jer to je još sa 13, 14, 16 godina na vrijeme da on nađe svoj pravi pristup sportu. Sigurno mi bi voljeli da vršimo selekciju, ali nemamo baš preveliki broj igrača, tako da svakoga... A Manchester može da bira iz cijelog svijeta. Koji ima neki problem ili manju želju, nešto pokušavamo da motivišemo i da nađemo i da ga trpimo i duže možda nego što je realno u vrhunskom sportu, da bi na kraju dobili od njega nekog ozbiljnog igrača, a za vrhunskog treba dosta i rada, ili igrača za reprezentaciju, s obzirom da je mala baza, 2-3 kluba, a problem novih generacija je dosta drugčiji nego ranije, tako da im se treba posvetiti malo da ne svakome pojedinačno. Ali u tim nekim mlađim godinama mislim da se mogu dati dobre smjernice i primjeri tih ili tog meča sinoć i kompletno evropskog prvenstva, ovo što pričamo o njemu. Cristiano Ronaldo je pravi primjer za nekog mladog sporticu. Ja ne znam da li ima veće grehote nego kad nekome majka priroda da mogućnost da bude u nečemu najbolji na svijetu. U rukometu, u vaterpolu, u matematici, u čemu god, a on bude lijen da odradi ono što je do njega. Bilo je toga. Najčešće tako bude. Istorija je puna, nažalost, takvih primjera. Samo što smo mi sad toliko mali da nemamo toliki luksiz da se tako lako odreknemo nekoga. Da. Ok, idemo na prvi blok reklama i nastavljamo.
Ponovno smo tu, podsjetit ću, moji gosti specijalno, ali specijalan je povod, bliže se Olimpijske igre u Riju. Dragan Adžić, selektor ženske rukometne reprezentacije i Vladimir Gojković, selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore. Da nas neko ne optuži da više pričamo o Portugalu nego o Crnoj Gori, sve je bilo u stvari u funkciji crnogorskog sporta. Ali, evo, još jednom će mi poslužiti kao šlagvort. Ta sudbina Portugala na prvenstvu Evrope u fudbalu je pokazala koliko je ipak relativno ono na šta svi kad se izvuku u grupe, onako se bacimo da vidimo, aha, tu mi možemo biti na ovom mjestu, pa onda ukrštamo sa ovima, sa onima. O čemu govorimo? O tome da je Portugal prošao grupu kao, da kažemo, treći od 4 laki luzera koji su prolazili. Dakle, za malo, uz neke nevjerovatne okolnosti koje su se dešavale, prije svega, to je često Šofro pominje u prenosima, taj gol Islanda koji je sticajem okolnosti gurnuo Portugal u ispostavilo se lakši dio kostura. Sad, to je šlagvort za priču o vašim procjenama sastava grupa koje vas čekaju i onoga što bi se kasnije moglo dešavati u zavisnosti od toga koje ćete mjesto osvojiti. Koliko ste se bavili tim analizama? Koliko uopšte držite do toga da se sad već pokuša predvidjeti neka pozicija, od ovoga se može izgubiti, dobiti, držne, daj kako to već. Ja sam u prilici stalno, često da komentarišem žrijebove i klubske i reprezentativne, a nekad se desi da ja to ni ne ispratim, nego mi jave. Jer na što ja ne mogu da utičem, time se i ne bavim specijalno. Tako da to po meni ne utiče u konačnom na ostvarenje rezultata bilo koje ekipe. Niti neki olakšan put na papiru. Evo, možda je neko imao na početku i neku slabiju grupu u fudbalu i sve, i otvorena vrata, mora to na terenu da se zaradi. Portugal je tu odličan primjer. Mi smo na olimpijadi imali, ako bi sklonili, ako ne bi brojali rezultat sa Velikom Britanijom i Angolom, koje nisu vrhunski rukomet igrali na toj olimpijadi. A da Boga mi Angola tada uopšte nije bila za onomači kašu. Naravno, ni sada nije sigurno kao prvak Afrike i sa tim potencijalom i sa novim selektorom neće biti, ali da gledamo te neke rezultate među ovim vrhunskim reprezentacijama koje su bile, mi smo imali 3 poraza, 1 remi i 2 pobjede. Od 1 razlike 2 pobjede. Sa Španijom i sa Francuskom. I došli smo do finala. Igrali finale i izgubili 3 razlike. Tako da ono što nama, mi jesmo možda specifični, nama i trebaju teške i jake utakmice jer ih mi nemamo. Tako i to u klubskom rukometu, tako mi gledamo. Što bi neko rekao da se mi nekako provlačimo, jer ako se provlačimo, tada kad dođemo i kad više ne budemo mogli da se provlačimo, mi nećemo biti spremni. A taj trenutak istine... A on dolazi, tako da ga ne možemo... I onda je bolje da mi prođemo što više, pa bio to poraz od 1-2 koji bole, i sve, a onda kad treba ćemo mi sa tim iskustvom, ako smo ostali stabilni, ako smo ostali dobro izanalizirali, mi ćemo biti bolji u tom momentu. Drugačije je bilo sad u Danskoj. Krenulo je dobro, u grupi se igralo, onda su došle povrede, zamor materijala i došla je ta utakmica sa Norveškom, koja nam vjerujemo, apsolutno vjerujemo, evo baš smo se prije neki dani vratili njoj, da će nam dati prave informacije, da ćemo biti bolji ako dođe, a doći će sigurno, sad je već u grupi Norveška do te utakmice, tako da vjerujem da to sve nešto nosi neko iskustvo. Ali u svakom slučaju žrijeb ne doprinosi, ne ostvaruje, ne otvara vrata nikakva, nego samo dobar odnos, dobar rad, dobra energija na terenu. Da. Često nekako dođemo u situaciju da pričamo o sudijama, pomisli neko da ja volim, da ja strašno mrzim da pričam o sudijama, ali moram priznat, cijele 90. ja sam navijao za reprezentaciju Norveške jer je on igrao fenomenalan rukomet. Čini to koliko u posljednjih 10 godina favorizuju Skandinavce, a posebno Norvežane, prelazi granicu dobrog ukusa i ja se sad radujem svakom njihovom porazu. Ali ipak oni najbolje rade i zato osvajaju. Najbolji sistem. Dakle, to definitivno ne dovodi u pitanje. U vaterpolu se negdje pokazalo, Vlado, čini mi se da imaš tešku grupu, onda ti se može desiti da u nastavku makar prvu utakmicu možeš da računaš na nešto lakšeg protivnika. Ili zapadnete laka grupa, ali onda može ti se desi baksus da te već u toj odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici koja je najčešće prelomnica, sačeka neko koga nimalo ne voliš. Ste vi pravili kalkulacije neke? Mi smo izvukli izuzetno tešku grupu sa 5 ekipa koje traže taj prolaz među 4 ekipe i mi objektivno moramo na početku turnira biti već na onom nivou na kom treba budemo. Znači, to je samo Francuska. Da, ali to je prvi meč koji je uvijek nezgodan
na otvaranju olimpijskih igara, a poslije toga sve teže i teže. Italija, Hrvatska, Amerika, Španija. Hrvatska pa Italija. Da, to je redoslijed. Tako da je izuzetno teško, ali i druga grupa je jaka i ovaj put olimpijske igre su što se tiče vaterpola izuzetno izjednačene. 8-9 ekipa konkuriše za medalju i bit će izuzetno teško. Samim tim što moramo u početku biti na pravom nivou, ja se nadam da ćemo i biti da održimo tu formu, a do posljednjih dana ima 17-18 dana. To sam upravo htio da vas pitam. 17-18 dana bi dakle trebalo ne držati formu, uvijek dizati po mogućnosti. Dobro, utakmice ko utakmice, još ako idu rezultati pozitivno sami dižu formu, dolazi do neke rutine, ali kažem, koristi na pravi način vrijeme za odmor. Igra se svaki drugi dan. Svaki drugi dan. Tako da, kod nas, što se nas tiče, za ovu grupu i za ovo, mi nemamo nikakvih kalkulacija. Moramo, što bi rekli, u glavu da idemo. Prve 4 moraju da idu. Od početka. Dakle, prve 4 idu, to jest mora se biti tu. Tako da idemo od početka i pokušat ćemo na tom početku da budemo već na maksimalnom nivou spreme. I kod nas isto, bar jedna Španija ili jedna Norveška ili jedna Rumunija. Angola, Španija, Rumunija, Norveška i Brazil. Ista situacija, tako da jedna Španija je tu nema bronzana sa zadnjih olimpijskih igara ima odlično, tako da neko mora od tih biti iza nas, tako da i nama isto također. Trenutak nepažnje nije dozvoljen, ni kod jednih i kod drugih. Tako da je nama od prvog kola borba velika da budemo među 4, a onda je samim tim to... Kad govorimo o tim psihološkim momentima, zapamtio sam jednom davno, jedan komentar, ticao se skijanja, ali može da se primijeni, čini mi se, i na situaciju u kojoj ste sad vi. Mi smo tad imali u skijanju Bojana Križaja, tad on je tek počinjao i nikoga. I kad on padne, nema rezultata. I onda mučenik, kad je dobro, svi ga fale, kad se okliza, haosni. I onda je jedan od sportskih komentatora, vrhunskih, Boris Mutić, govorio koliko je lakše nekim Austrijancima, Njemcima, Švajcarcima, kojih imaš na svakom takmičenju 10-15 kandidata za medalju. Jedan kiksa, drugi prođe. I ovaj koji je kiksao, niko sad drvlje i kamenje ne baca na njega. A mi, mali, imamo objektivno 2 nade i ako pobjedite, onda ste u nebesima, ali ako, ne daj Bože, se kiksa, a nema toga sportiste i čovjeka kome ne može to da se desi, onda smo, bojim se, presurovi sudije. Koliko vas to opterećuje? Mi smo duže zajedno i bilo je dosta tih uspona i padova i mislim da nas je to upravo dovelo do tog nivoa da se ne bavimo i da nas to ne opterećuje. I stvarno ne osjećam to već zadnjih par godina kod djevojaka, možda nakon one fenomenalne 2011. Znači može se taj blok napraviti? Može, naravno da može i mora, da bi se moglo trajati, da bi se moglo izvlačiti pouke iz tih nekih neuspjeha na pravi način, a ne to kako javnost gleda, mislim da mora. I mi ima, Bogu hvala, i vaterpolo reprezentacije i rukometne dosta iskusnih igračica i dosta koje su prošle. To je ne znači samo iskustvo igračko, nego baš takve situacije, odnos neki kako se mijenja od sjaja do očaja i kako doživljava to javnost, da se to može isključiti u tom kad se osvoji nešto i kad se ne napravi uspjeh. Da ostanemo zajedno. Ti se neće štampa dolazi do Brazila, nema šanse, tako da samo eliminišete portale i eto mira u kući. Mislim da će biti mir u našem taboru zajedničkom pravi. Ja se radujem tom našem druženju ponovnom i bio je pravi u Londonu i vjerujem da će ovoga puta. Ja, ta atmosfera uvijek bila fantastična. Ja se sjećam onog dočeka kad su onako tužne vaterpoliste zbog bačene srebrne medalje, bukvalno rukometašice onako nagovorile da dođu na binu i bilo je lijepo. Mislim da igramo istog dana, stalno bodrit ćemo se nadam. A svakog dana igrate za? Da, isto. Igramo isti dan, svaki drugi. Super. Rekao sam da ćemo se dotaći zdravstvenog biltena. Ja mogu se da dozvolim ako manifestacije sujeverija. Imam ih i strašnih kad počne utakmica, to su obradi cijeli. Čini mi se, kucam zato što mi se čini da je kod vaterpolista bez ozbiljnijih zdravstvenih problema i da mi smo ovaj prvi dio prošli. Podrži Bože, da kažem. Prošli, tačno. Da. Nadamo se da ćemo nastaviti tako. Prošli smo dosta dobro. Juče smo došli po te prve povrede, da kažem, malo ozbiljnije Čučkovića, koji se povrijedio i taj prvi snimak ramena nije dobar i sad ćemo dobijemo neku sliku. Da li i koliko dana je neophodna ta pauza, jer objektivno približava se i taj odlazak i sad su ti test mečevi. A ovo drugo je prošlo dosta dobro. Nadamo se neće
još neko ući u Ako neko problem. zna šta je problem s ramenom, znate vi. Znamo, dosta smo se s time bavili i sad ima ga više, vaterpolo se promijenio, dosta je više zahtjevan fizički, dosta se više koristi kontakt igra i danas posljednjih 4-5 godina ima mnogo više povreda ramena u vaterpolu nego ranije. Ali kažem, nije dobro da se neko povrijedi, pogotovo ako dođe da povreda 2-3 igrača, nemamo mi toliko široku bazu da bi mogli da kažem da nađemo adekvatne zamjene. U ženskoj ekipi, nešto smo malo već počeli, je situacija znatno komplikovanija. Hajde da krenemo od pomenute Mare Jovanović, koja je... Za par dana je u 5. mjesecu od operacije prednjih ukrštenih ligamenata i te stvari koje smije da radi fenomenalno i čak i par koraka naprijed. Tako da mi vjerujemo i radit ćemo do kraja, naravno, sa njenom energijom, ona daje to u sebe do kraja, da bude sa nama i da u datom momentu... 6 mjeseci je neki deadline da se računa da je dovoljno vremena od povrede da se može maksimalno opteretiti. Mislim, i to bi trebalo da uđe u pravi rukometni trening tada, a ne da bude to neke prve utakmice, ali može, dešavalo se i ona kako sada izgleda i s kojom energijom radi i na koji je stepen sada, mislim da možda u završnici... Sreo sam jedno večer vozi biciklu po vrućini i tačno sam vidio da želi da prevarite taj timing. Tako je, pa upravo to pokušavamo svi, tako da za neku završnicu Lige šampiona postoje šanse da bude Marija... Lige šampiona, ne nego olimpijskih igara. Postoji šanse da Marija igra. Što se tiče Bojane, ono, Bogu hvala, pomenuli smo, dobro radi i tu je Jovanka Radičević je neko ko vuče već godinama jednu vrlo nezahvalnu povredu stopala i ovako mi smo i nju i odvojili i radila je samo u bazenu, ovaj dio koji su djevojke radile napolje i to vuče, ali poznavajući Jovanku, ona će izgurati olimpijske igre, pošto su olimpijske igre i ovaj kompletan pripremni period. Suzana Lazović je od nekih 10 dana nakon Final Fora kad je dobila dozvolu da krene da radi, konstantno radila i spremila se i sada je u normalnom trenažnom procesu. Radmila Petrović je također, bile sindikacije, bi trebalo da radi operaciju koljena, ipak se odlučilo da ne radi i ona je apsolutno to ispoštovala i odradila taj dio i sada je u punom treningu. Moram samo da vas pitam za Anđelu, iako se ja trudim da izbjegam pitanje koja bi neko mogla da izgleda kao pretenciozno stručna, zaista nemam tu namjeru, zbog toga ste vi ovdje, ali me zanima dodatno, naravno, za sve, ali me zanima i šta je sa Anđelom, jer je moj utisak da je odbrana s Anđelom i bez Anđele Anđela se spremila sjajno, među najspremnijim igračima je u ovom dijelu individualno došla kod nas, došla na zajedničke pripreme i to rame je sve bolje i bolje, tako da ja vjerujem da ćemo i u tom nekom napadačkom dijelu imati Anđelu u najboljem svjetlu, a naravno da je vrlo, vrlo značajan igrač u svakom aspektu, a posebno odbrana ako daje sa igračima neku sigurnost i svi vole da igraju sa njom, što je nama jako, jako bitno. Tako da, generalno je to. Sanja Barektarević je malo duža pauza zbog toga što je slabija liga bila, ali polako ulazi i ona, što nam je naravno jako bitno i sve ostale djevojke. Ovaj dio koji je najteži sada upravo koji skoro i prolazimo i pokazuje stvarno da je olimpijska godina. Evo sad to je Vlado pomenuo da nije vjerovatno pitanje kako bi ih motivisali, da li bi mogli ovo da sprovedu što radimo trenutno, ali Bogu hvala da je takav motiv i to nam onda ovako da je za pravo da vjerujemo da može. Kad su povrede posrijedi, a u oči drugog bloka reklama, sjetio sam se one scene u finalu kad je Leko sredio prst, ili sad sve u redu, zaraslo i ne osjeća poslije. Mjesec dana je to trajalo, otprilike mjesec i po poslije Evropskog prvenstva, vratio se i odigrao je završnicu kompletne sezone i za klub i za reprezentaciju i puno mi je treningu i nadam se da će tako i ostati. Ali to je zanimljivo, znači malo prije ste rekli, sve više kontakte i sve više povrede, umjesto da ljudi, naravno ne da zabrane kontakt, ne može se igrati bez toga, ali da osmisle pravila tako da smanje mogućnost povrede. Oni se bave... Kompletan sport je došao, ne mislim i vas za vaterpolo slažem da bi trebalo promijeniti neke stvari, ali možda ih i teško izmijeniti, ali kompletan je sport došao na maksimalnu fizičku pripremljenost. Igra se po 50, 60, 70 utakmica u toku sezone, igraju ljudi na 3 dana. To je ranije bilo dosta manje. Ranije su ti umjetnici ili geniji u sportu dosta više dolaze do izražaja. Danas koliko god da je umjetnik ili da je veliki igrač, tehničar, on ako nije spreman, on se više ne vidi. Pojedu ga prosto na terenu i takav je sport i prema tome se moramo i mi prilagođavati.
podizati neki drugi vid treninga kako van bazenu, teretani i to prvo dovesti, a samim tim i raditi tu nijedan sport kao muški prevenciju rukomet. To povreda. na borbu titana liči. Dakle, ti ljudi sad s 10 metara, ako neko ne izađe, mislim, može jedino da promaša ili pogodi golmana, ali... Taj kondicijni trening u sportu je možda i najveći iskorak napravio i tu se najviše nauka uključila i bukvalno se te granice značajno pomjeraju, te fizičke pripremljenosti. Namjerno blago postavljamo ovo pitanje da ne zazvuči. Pa i medicina, sigurno. Mi smo u ovim malim sportovima, nas ne diraju, tako da mi nismo puno opterećeni tim. Ovi jači sportovi su sigurno podložni uticaju medicine značajno. Vlado, imate li vi utisak ponekad da su medicinski neke ekipe ispred vas? Dobro, možda imaju timove ljudi koji više prate i koji se bave i koji imaju bolju opremu, ali mislim da u waterpolu nema sad toga, da kažem, neke stvari, vjerojatno prepostavljam, koje se koriste za atletiku i za plivanje i za unapređivanje rezultata i oprema sama koja ima. Kod nas, kao što je rekao Dragan, to nije taj slučaj, ali sigurno da bi bilo bolje da imamo možda 5 ljudi u medicinskom štabu da se posvete igračima u svakom momentu. I naravno da se zadrže na zdravoj hrani. Tako je. Zdrava hrana. Što je teško danas. Objektivno i nemamo uslove za to. Ok, idemo na još jedan blok reklama i u završnici intervjua. I još jednom smo tu, još jednom ću podsjetiti Vladimir Gojković, selektor naših vaterpolista i Dragan Adžić, selektor naših rukometašica. Ne još uoči odlaska na olimpijske igre, ali negdje u nekoj središnjoj fazi priprema i posljednja prilika da obojice zajedno mogu da budu u Podgorici i zato je koristimo za snimanje ovog intervjua. I ponovit ću još jednom, Vlado je svoje vrijeme između 2 treninga umjesto za odmor odvojio za živu istinu, a Dragan je iz Kolašina došao i u 18:30 ga čeka trening. Dotakli ste obojica tu specifičnu atmosferu olimpijskih igara. Dakle, velika su takmičenja i evropska prvenstva i svjetska prvenstva, možda ponekad čak i jača konkurencija na njima, ali jedna je olimpijada. I sada s obojicu pitam, rekao sam, jedan ima iskustvo iz ugla selektora, odnosno iskustvo selektora, drugi igrača sad će imati iskustvo selektora, ali može li se opisati taj poseban olimpijski duh, ta atmosfera koju svi sportisti definišu kao neuporedivu sa bilo kojom drugom? Ja bih tu dao prednost Vladu, on ima fenomenalno iskustvo. Dobro, kao igrač, ja ne mogu ga porediti stvarno sa nijednim drugim takmičenjem i imali smo godina gdje je bilo evropsko prvenstvo, maltene mjesec dana pred olimpijadu ili kao ove godine 5-6 mjeseci. Ja pričam, kad sam bio igrač, meni je nekako to specifično. Uvijek pripreme padnu teško i uvijek dajete sve od sobe, ali nekako ta 2, 3, koliko bude mjeseca pred olimpijadu, po meni, ja barem se kažem, radio sam najjače u životu i iako mislim da sam neko svoje vrijeme treniranja radio, ako treba dobijete neku novu energiju, želju za tim uspjehom i odlazak sami na olimpijske igre. Ja mislim svaki sportista koji samo jednom pođe na olimpijskim igrama je postigao veliki uspjeh i da se može proglasiti kao uspješan sportista, a kamoli ovi naši, da kažem, i rukometašice i vaterpolisti koji idu sa, da kažem, nekom ulogom favorita. Mislim da je to stvarno veliki uspjeh, pogotovo za nas i koliko nas ima. Tako da s te strane igračke kažem da je to najveće takmičenje. Svi znamo da sve reprezentacije druge dolaze i vraćaju se neki iskusni igrači. Imamo primjer Bojana i tako je bilo u vaterpolu. Mađari su dosta igrača vratili pred olimpijske igre u Londonu. Oni su to čak imali kao manir dugo vremena. I u vremena. Pekingu i svi u toj olimpijskoj godini, možda već godinu prije, svi pokušavaju već da se skupe i da odrade kompletnu godinu, maltene i da sve te neke vikend pripreme rade, da budu na najvećem mogućem nivou. Što se tiče trenerske strane, nisam bio na olimpijskih igrama, motiv sigurno da ne nedostaje, ali nekako je dosta drugčije, morate voditi više računa o njima, da planirate za svakog od njih ponaosob, dolaze iz raznih klubova, da nađete najbolji model, da napravimo koheziju, jer kad si igrač ti dođeš i da odradiš svoje najbolje što možeš. Tad brinu o tebi, a sad ti brineš o njima. Da odradiš najbolje što možeš i mislim da ti je to i najlakše. Kad igraš, daš sve od sebe, razmišljaš o svojoj igri, o svojim zadacima. Mislim da svi oni treba i van treninga da razmišljaju o tome šta ih čeka, jer posebna je prilika i mislim kad već toliko vremena odvajamo za pripreme da treba da se potpuno posveti da to vrijeme bude maksimalno iskorišćeno.
Dragane? Ne znam da li je London i ta organizacija kakva je bila u Londonu, da li je tako bilo tokom drugih olimpijskih igara, ali ovo bilo je stvarno jedno fenomenalno jedno ostvarenje svega što čovjek može da poželi. Po svakom pitanju, po odnosu tih ljudi, po značaju samog doživljaja i po samo to kako su oni to fino posložili, da je to sve blizu, da su sve arene blizu sela i da se može pratiti kompletno olimpijada, praktično sva takmičenja. To je nešto, mi smo imali evropsko prvenstvo nakon olimpijade i osvojili smo evropsko prvenstvo u Beogradu, neverovatan uspjeh i osjećaj sve, ali nije mogo da se rangira, ako može, ili da se mjeri sa tim osjećajem učešća na olimpijadi, a ne samog igranja finala. Moguće zato što samo su tad svi sportisti, sve veličine, sportske vedete, zvijezde. Stvarno je fenomen, taj doživljaj je. I tu možete sresti, ne znam. Tako je, od Bolta pa nadalje, lijevo i desno sve. Tako da to je vjerovatno čini i drago mi je da prije svega ove mlade djevojke naše ili momci da tako doživljavaju i da žele da idu ponovo. Naprimjer, taj osjećaj i ta energija koju su djevojke nosile pred olimpijski turnir u Danskoj, koji je bio vrlo nezahvalan u nezgodnom momentu i sve se složi u jednu takmicu, pokazuje koliko stvarno, a sad i ovaj rad naravno pokazuje koliko to ne odvajaju od drugih takmičenja. Koliko je to stvarno nešto uzvišeno, a i onaj doživljaj... Za ovo ih ne treba motivisati. Dočeka koji smo doživjeli, to znači za ovaj narod. Znači, možemo najviše i da damo ljudima odakle smo i ljudima koji nas vole i koji nas cijene, tako da to vjerovatno čini tu olimpijadu posebnim fenomenom i onako ostvarenjem sigurno svih želja. Super. Nakon olimpijade, prije svega vaterpolo reprezentaciju očekuje ozbiljna rekonstrukcija. Imate li već onako pripremljen neki red poteza i... Iz tog razloga smo i radili ovom ljetom, maltene 23. maja smo počeli, taj prvi mjesec dok se nismo kompletirali smo koristili, uključili smo veliki broj taj mladih igrača što imamo na raspolaganju, da ih pripremamo, da rade sa jednim brojem ovih velikih, da kažem, igrača i sportista koji već imaju veliki broj učešća na velikim takmičenjima, da malo ulaze u sistem, da bi nam to od septembra, da kažem, olakšalo malo situaciju. Kako smo se sad, da kažem, kompletirali, taj dio igrača je nastavio i radit će u kontinuitetu do 20. septembra. Kakav je utisak? Jesu li spremni da, makar u nekoj tački budućnosti, ne tako daleko, zamijene? Mislim da jesu. Bitno je sigurno da vidimo šta može do ovog kostura ekipe da ostane, jer nije normalno da uđe 8 igrača odjednom, jer njima je sigurno mnogo lakše da kad uđu i da ostane par iskusnih igrača, velikih igrača, da kažem, za koje ja stvarno mislim da jesu i da mogu da nose, jer i samim što stoji pored njega u bazenu, on je u startu 20% bolji igrač nego da sam sa nekim svojim vršnjakom krene u tu reprezentativnu akciju. Nije moje da prozivam, ali čini mi se da postoje uslovi da tako i bude. Ima tu još dosta velikih igrača koji mogu puno da daju crnogorskom vaterpolu. Mislim da naredne 2 godine treba da uradimo tu pripremu toga i da možemo da napravimo jedan kostur koji će opet da iznese neki duži niz godina. Mislim i ja tako da, kao što ste rekli, da je jedan dio njih koji su već dosta iskusni mogu bez problema da iznesu najmanje jedan olimpijski ciklus, tako da bi na taj način tim mladim igračima olakšali taj njihov početak. Ajde samo da zaokružimo, ovo malo duže će se zadržati sad na vaterpolu. Dakle, sad su naši klinci osvojili Balkanijadu. To bi trebalo da je znak da štofa ima, materijala ima, talenata ima. S Grcima je to bilo u finalu na penala, ako se ne varam, ali su ubjedljivo pobjedili Srbiju, a ja moram priznati da je za mene u vaterpolu Srbije i dalje reper, jer sam siguran da se tamo dobro radi i da se ne mogu slučajno, pogotovo u Beogradu, pobjediti. Konačno imamo bazene. Da li se polako ta slagalica zaokružuje? Možemo li u nekoj doglednoj perspektivi očekivati da i Podgorica i Nikšić, za početak, postanu vaterpolo centri, da se baza raširi? Sad smo dobili bazen u Nikšiću, nismo ga još dobili u Podgorici. Pričamo o zatvorenom bazenu, jer ne možemo očekivati na otvorenom bazenu za 2 mjeseca nešto da napravimo. Nadam se da će se to u Nikšiću organizovati na pravi način, da će krenut rad, da kažem, već od septembra na pravi način. Dobili smo jedan dobar bazen, jedan dobar kompleks za pripreme, jer imamo i taj problem zatvorenih bazena, ali imamo problem sad klubova sa Primorja koji su okosnice reprezentacije koji u ovom momentu ne stoje dobro. Što dobijete na Nikšiću, izgubite na Kotoru. Tako da
taj dio treba ozbiljno da se pozabavimo i objektivno je, da kažem, nema šta, mala baza, nije ni kod njih ništa drugčije. Tako da ja bih volio da ovdje dobijemo ligu sa 6 klubova i ipak su ovo veći gradovi gdje možemo imati mnogo veći upis i mislim da odavde iz Nikšića sigurno kroz neku blisku budućnost mogu početi da dolaze baš upravo ti kadetski, pionirski, juniorski repsticija. Iz toga ćemo, nadam se, izvući nekad u budućnosti A repstica. Ne znam, meni je taj model sa dijelom novca od cijene goriva bio sjajan. Pao je i on tu dalje priče nema, ali strašno žao jer je to bio zaista dovoljan novac da se makar vrhunski sport, a možda i jednim dijelom do baze dođe, onako, skine s dnevnog reda makar finansiranje. Žensku rukometnu reprezentaciju samom činjenicom da će opet biti jedna od najmlađih, dakle ne očekuje neka velika generalka, ali sigurno da će nekih promjena možda biti. Sigurno možda da će biti. Da, učešće na takmičenje mlađih kategorija, na primjer generacije 9-6 se zaokružilo, kao što je to nekad napravilo 90. godište generacije, što je neki preduslov da takvi igrači kroz takva takmičenja postaju takmičari i mogu da budu dio reprezentacije seniorske na način kako to mi želimo. Tako da kvalitetno je Maja Savić radila sa tom generacijom. Oni su sada sa jedan dio njih je sa kadetkinjama bio još uvijek je na svjetskom prvenstvu juniorskom. Zaokružili su taj dio i iz toga već imamo opet je fali jedan gol protiv Angole, pa da... Da, ali u svakom slučaju to je takmičenje bilo za starije, da kažemo, gronjih, tako da je bitno učešće i bitan neki odnos njihov kakav su oni pružili na samom tom takmičenju i vjerujem da mi stvarno realno imamo neku projekciju da bi mogli da budemo konkurentni za Tokio i da možemo da stvorimo tu smjenu na pravi način i da imamo taj potencijal u mladim igračima, da možemo da računamo da ipak u naredne 4 godine imamo taj... Filozofija ženskog rukometa mijenjati, ostaje i dalje budućnost kao onako stožer, oslonac i oko nje se gradi. Ono što je moja želja kao selektora i pokušavam to kroz institucije ili preko saveza da napravimo da ta edukacija trenera bude intenzivnija s obzirom da samim širenjem broja škola rukometnih ili klubova rukometnih koje upisuju djevojčice se širi broj trenera koji se bave sa njima, a mislim da nemamo dovoljno edukovanih trenera i da nismo dovoljno dali njima da bi mogli da ta djeca budu bolja. Tako da u tom pravcu ja vjerujem da ćemo već od 9. mjeseca imati bar na svaki drugi, treći mjesec po jedno okupljanje trenera i da na taj način proširimo kvalitet i da ta baza bude onda na pravi način iskorištena, jer ako kvalitetno ne radimo sa nekim kvalitetnim djetetom, ono neće biti dobro, a definitivno da potencijal postoji i definitivno da evo sada već i u seniorskoj reprezentaciji imamo par igračica iz Nikšića koji su ponikli u Nikšića, onda tek prešle u jednoj fazi u Podgorici, tako da vjerujem i tu je enorman broj, povećanje velikog broja djece koja su došla, upisala se nakon 2012. u rukomet ili u tim godinama i vjerujem da će to sve da se odrazi, ali moramo i tu da stvorimo uslove još bolje i naravno po pitanju infrastrukture, ali po pitanju da im damo više, da ti treneri koji žele, koji su mladi, koji hoće da se edukuju, da im damo više informacija i da ta djeca sami tim budu bolja, a onda u datom momentu da se na neki način, to treba ipak finansijski malo pokri da bi se mogla stvoriti par ekipa koje bi igrale seniorke. Crna Gora još uvijek ima možda 30 seniorki zajedno sa ovim igračicama budućnosti koji igraju rukomet, samo igraju mlađe kategorije. To se teško ikome može objasniti. Čini mi se da se propušta još jedan moment da se i posredstvom medija što više onako afirmiše sport, da se ta djeca prizivaju na različite načine. Evo sad imamo sport, vrti se, da pomenemo, reditelj emisije Srđan Stanojevića koji je režirao taj spot povodom olimpijskih igara. Ali zašto ne bismo imali nešto što bi stalno trajalo i što bi stalno dozivalo djecu da idu na sport? Bilo koji? Sigurno. Da je neophodno, apsolutno. Bilo koji sport. Da dođu, da se pojave, da odu na bazen, da odu na teren, da igraju rukomet, košarku, gimnastiku, šta god. Ali bi trebalo opština da bar, na primjer, atletsku stazu Podgorica nema. To nije neko veliko ulaganje. Te neke osnovne. Bazen ne samo za projekciju vrhunskog vaterpolista, nego za zdravu djecu.
je potreban zatvoreni bazen, na primjer, ili ne znam, to su neki bazični sportovi, da bi se na taj način proširila ta baza, da djeca mogu da odu i na gimnastiku, i na judo, pa dođu na rukomet i ja vaterpolo. mislim da će kod svih sigurno biti dobre volje da pomognu, samo onako treba osmisliti. Treba osmisliti sigurno i mislim da u tom pravcu treba ići, jer nam treba zdrava nacija prije svega, posle toga i vrhunski sport. Da, evo više puta smo pominjali, Velju Uskoković je imao tokom ljeta školu na otvorenom bazenu i koliko se sjećam preko 500 djece je dolazilo. Znači, postoji interesovanje, samo djeci treba obezbijediti i dati im neku podstaći ih na neki način, recimo nekim finim spotom na portalu, na televiziji. Olimpijska godina je možda najbolje da se krene. Da bude inicijalna kapisla za to. Ok, već smo na limitu programske šeme. Dakle, kao što je bilo logično, počnemo intervju, pričamo o tome kako idu pripreme. Logično je da ga završimo nekom porukom. Naravno, da vas neću pitati kakve rezultate očekujete, ali neki ugao obraćanja ljudima koji nas gledaju za kraj, odaberite vi sami. Kako ljudi vole, posle srebra ništa bez zlata, ali 4 godine je prošlo. Pa ja vjerujem stvarno kako djevojke s kojom energijom treniraju da ćemo mi biti konkurentni svima. Mišljenje je vladao da je jači turnir vaterpolo, mene je mišljenje apsolutno da je ovaj turnir odnosno na London jači za 30-40%, da su neke generacije i u nekim zemljama reprezentacije neke sasrele i da su puno ozbiljnije nego što su bile. A mi smo ostali konkurentni i ja vjerujem da ćemo mi biti ozbiljni. Treba da se izborimo kao i vaterpolo, da jednu tu kvalitetnu reprezentaciju stavimo iza sebe, da dođemo u situaciju, evo, pomenuo sam kako smo rezultate imali u Londonu, da je to bilo, da Bogu hvala, tempirano smo bili najspremniji kad je trebalo. Vjerujem da ćemo ponovo biti i da ćemo prije svega otići u nekom najjačem mogućem sastavu, a onda je sve na nama i da nam je želja da ostanemo do kraja, da igramo taj zadnji dan, to bi bilo najbolje. Eto tako, Vlado. Pa dobro, ja isto, kao što sam rekao, radimo dobro. Mislim da je to prvi zadatak da odradimo pripreme na onaj način koji želimo, da smo spremni da damo sve od sebe, odnosno sažrtvujemo do posljednje kape znoja, da tako kažem, da poslije pokušamo da sprovedemo to što smo radili. Mislim, ako dođemo da dohvatimo neke naše maksimalne mogućnosti, da sigurno imamo šansu i imamo želju. A i za vas važi posle srebra, do duše sa evropskog da idemo i da uključimo se u tu borbu i nadam se da donesemo medalju. Ja znam da je fraza, ali zaista iskreno to mislim. Jedino što svako ima pravo da traži, da očekuje, je da kad se tamo ode, da se da sve od sebe. Da li će to biti dovoljno za medalju ili neće? Nadamo se. To je nešto na šta, jer svi dolaze s tom željom i ponekad se pokaže da postoji viša sila, odnosno jača sila. Za kraj, još nešto lijepo. Meni je uvijek drago, ne zbog materijalne vrijednosti same po sebi, nego zbog gesta, uvijek kao još jedan onako signal silnih emocija koje postoje i okrenute su prema našim sportistima i reprezentacijama je ova grupa poklona, da kažem grupa, za malo da kažem neku drugu riječ koja možda ne bi bila adekvatna, za vas su, to je vino plantaža, super, pošto su tu, onda najbolje ovako da ih vidimo. To je jedno hrvatsko fantastično vino vinarije Bodren koje uvozi firma Rustorg Montenegro iz Bara i sa zadovoljstvom ih sve pominjem. To su slušalice Zoki Mobajla iz Budve i to je poklon od Bravere koja je tehnički sponzor i zvanični snabdjevač soka Bravera Sport Vision. I svima njima da se zahvalim i da, kako bih rekao, budu ponosni posle olimpijskih igara na poklone koje su vam dali. A ja mislim da oni već to dovoljno. Velika vam hvala što ste bili gosti u Živoj istini. Još jednom zahvaljujem što ste vrijeme koje je itekako dragocjeno u pripremnom periodu podredili snimanju ove emisije. Hvala, svako dobro i vama i vaterpolistima. Dragane, svako dobro i hvala i vama i rukometašicama i da se nadamo mi nekom finom dočeku, ali o tom potom. Idemo korak po korak. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji. Prijatno večer.
Vidimo se još 2 puta do kraja ove sezone, a onda u avgustu jedan serijal repriznih emisija koji će biti praktično spektakularan i eto tako, uživajte koliko možete u ovim vrlim danima. To je ljeto u Crnoj Gori, ljeto u Podgorici, tu se nikad ništa neće promijeniti. Još jednom laku noć.